Oh, mati kedung. Goyong ya. Goyong ya. Bangun. Napine du burung kutilange. Kelesok bangunnya. Bayon di tiang sampun luka samudan yang mati kedung. Ini apa namanya? Adek. Ada pesawat liwat menguing. Tumben modraman. Ternyata rame penontonnya. Yang sing dadi pula suling ibi. Aja ko modraman kin kagandieu. Bisa ya modraman oke. Astung kare presiden memargi antar. Ne alek sadurunge ngelantur sanggere di tiang ide dadi sarang sami. Oh, mati kedung. Adik itu bumude. Tumben madraman di lengan-lengan. Om Swastiastu. Alim-alim semangat. Ibu-ibu semangat. Ani di belakang tuh nanang-nanangi sariawan apa kengken bibirnya. Sing bani masaud yang mone akung karyone dini di dalam lagan. Masak sing bani masaud yang orang Om Swastiastu. Om Ratu Batara sira ya tanyoden Om Swastiastu di tiang. Mapan niki aksara suci aksara pingin. Mandak dimulihne pangsing nepukin rurung. Om Swastiastu. Oh, nyam takut sing nempukin rurung mulih. Euy, nepuk tangan nepuk sareng sami. Jam mulelen di Tegal. Apa je arsawi dari drama, perjani nge drama. Sekokomi uling di telun melajah.
udah nyabat. Kewale. Tumen ngigal ngangon mik gantung. Ya sing madraman sing ngangon mik gantung ngigal. Kengkena men jani madraman ngangon mik gantung penyap ka Jumah kangwa ngangon susu gantung kurenane. Aduh. Kewalo. Kewah. Kewah. Yang madraman kewah. Makanya harus penuh dengan ekspresi wajah. Masa nak kedek sing tadi barang kedek. Anak sebenge oleh kedek ini. Nana. Ninja saka kowe beda dua kilang-kilang cara siap sampai ninjin. Oh ingat danga babang jempol deh. Beli ngangon kostum. Makaman selam. Samput selam, baju selam, udang selam, kayangkan kulit selam. Wah, yang ternyata jali di Tegal jadi raga paling bagus. Yang di raga memarakan dini dong. Di jagat. Ijo adan bumi ini raga memarakan ya. Ini masa latihan sing daerah ke. Di jagat silang sana. Ngiring sapu marganida doagung. Dia mau pirian. Doagung dia mau pirian mau panjang-panjangan. Heran hati nih. Ian tiang cekau kapuri mare nengok matane dar. Jemaah gaya ini. Nyampat apa jemaah gaya ini? So nyampat cilupel. So ngepel masak. So masak nanget ye. Belakang masiram. Mare teke matane kok gitu bahasan. Ngelah nyamo iponget. Eseng iponget. Igolo sampai nadane maraduni mengganti adan kolong. Ngelah nyamo igolo pe halusan. Yan baru kadipuri bertengah isret belok baru jepasumo ke perantanan singai kopi. Heran hatinya. Biasanya kan ani duyuan man kopi maluan. Adi jeleman ini alu-aluan gitu baru tangkil megenep mah. Heran hati. Asal penuturan timpal meleleh mamangsa. Ye. Bodini jilo. Bodini jilo. Kulit sembelang bodini. Agak jangkonen ngopet sang bodini. Agak jangkonen ngomongan si jelek. Oh saya ada ngomongan jelek mana tahu? Man. Bo jelek nunjuk dia. Bo jelek punya jano. Jangan jelekan kai. Iraku menyamur tuh saling jelekan. Iraku menyamur aku nyamur naik. Ci baru sing baru tuyuan ci nyaman ci jelekan ci. Itu memadakan duen bos sing kendus beribadah. Disilang celana orang deh. Menijo bumi nih. Silang jana. Ada jang silang celana. Silang jana. Disilang jana. Ireng kan disapu marga itu. Nyen. Bataruh duaku. Nyendo. Bataruh duaku regen. Nyendo. Nyendo. Ci masih sama kan. Mahmud itu. Anak aku saskoro dioyo diningrat. Woi, ada nih badan ngabu ada. Jangeran kenci. Apa heran ini? Yang cip. Dakot nganai ke puri. Ragu duagung ngani ke. Woi lo. Cimare tangkil. Mau kopi malu kayak ke perantanan. Iya cak karena kesaja. Si cari otak cie. Ya ci otak cie sorong mencari rumah. Awak tadi jelemu besek ngabongo. Doliu ngabongo saya panang mungkin kesana. Ya jangan di jam baru tako main bujang langsung gaya jambang. Ngopel nyampak kulisuk nyampak misi manting. So manting misi ngangat dia misi masak. Jam bendan man santai cara cai. Dan ini gini cara. Cai beli kali teman. Ada gitu? Iya
danan Kopi. oh yang cikan polo sini kira di dua kong Ya gawe nya ibu-ibu. orang jang sing bang kopi keberangkatan sekolah belakang kayaknya Dah jadi kayaknya ci kopi. gak enak campur hijau Bangku lah. nah aku adi adu-aduan gitu jadi molok-molok pung itu
Jangan yang nyanyaan di balakannya. Malah dia kau dia sing bangun pas yang menjalan. Aduh, kau mau bagaimana? Jak sing ngerti kono otak. Ya napo kaden makadon kena ngintip. Ido i kono kajak dua komputer. Ido do akong raine tako. Nyemu pakir kan orino awak isur mo pabesar ne. Wei. Lot kene gulam kumine. Ijo jemu sing ada panas. Saluk nas de polona belum. Yen awang yen saluk man panas uli udane. Oi, jeneng udang. Genep-genep kene ora nyemuk.
Agung. Loh. Nyaman Cito sing ngerti. Tadi sih ngerti. Bertawang gelak lama Cito mesti pantas nyaman Cito. Ani beli ratu, ani beli. Tapi bisa gelap le. Yang orang yang kalah orang ngalor pengangon ratu. Mau lihat nanti malu. Kemudian mau lihat malu. Tadi sing mau lihat bertawang sing diomong Cito mesti bang Cito. Isi nasi kalau dari udah aku nih. Sing doa kunci mesti cicak sakaso memanasi nyawa. Mau lihat malu. Ratu ani beli. Sekan doa kunci malu barang masih. Ratu ani beli. Ada bisa beli. Santai ya. Gua selalu pergi calon arah gitu. Ya biasa aja. Paman. Pasang gelahnya bebetat paman. Jek sakaso nemlak marto. Aing petek matane bener tawang misi kupur nih. Hei, kunci dalam. Bukan kunci nama. Kuman kita mau beras-berasan di buang belakang. Mana pas dia ngalih nasi aja ratu ngomong dong. Dong. Yang punya kumat sini di belakang kumat sini. Cai jadi rajo itu rajo nih bang kamu nah. Baru jamu kakinya gue mulai pegang ini. Dan takut ngejelut saja yang rajo ini. Dan bisa rajo kena tembak kan Anak rajo pengen menggiling. iya juga. Gue mau sesi. Hei. Tipe selalu kau nyetok. Iya kan kau? Apa malah dia? Kemok bibirnya tipe. Mami jangan lupa di daerah di Dogong. Nah, Ya paman yang gua sing kene sing ketok. tapi wentan dan ke bawa cara. Ane jani telah ada jadi rawasan. Tapi ini kedua. Kau kene kadang telah kesencinya oleh kita. Sing mau kena oleh kita. Ratu sajo kalah. Aku Video taruh dua aku anak sungkan. sungkan apa ya tuh? Dikian kendeng lah sungkan. Sungkan Paman. saya
itu ketengah mana gitu. Iki kami kayak mana? Anggal baru ratu. Nah,
Sing kita ketinggalan dramane. Oke, dengan ramane. Kayak. Malam minggu, malam yang panjang. Kita belum ketinggalan dramane. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru kenalan, kono di jalan jenderal Sudi.
tiyang sampun luka samuran It's my dream, Mas.
dakar ngaturang ering itu dua kong istri kewadeuna paman teu bang ieu kudanan paman